Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden kaseng BJP uba Ernest Mauri menta kasingi ke khandai tarik unok pra arajar arpuar haba kren cikilat pathai khubor halor ke scheme focus ulaong baula ui de laki jongki khaman bat kidon kibriu jongki constituency bapher kilawan bania thu eu ba kibriu kaseng NPP ki pan bat syami ki bank account number khnang makin la ban ai pisa na ka benta ka focus scheme Nakaliang uba Ernest ulay thuru ba menteri katanat karep karyang uba bante dorling do ula pensyai ba ka scheme focus la ai kinong rep ki ba syanong kandang ami ki ba hanong ba uba Ernest ula kano ba ka NPP kalale kumba ka scheme focus kadai ka jongka namar ba ki syemi ki bank account jong ki brio hanong ba syalong ru wat ban ai kata ka pisa na benta ka focus scheme ula ban rap ru da ka baong ba ka scheme sarkar kadai ka scheme sarkar bat ka scheme seng kanyat da ka way Bayat sa kisong ikaw, ipan ni account number ng Kibril, baki ong bagin ay fi ka focus scheme, min pa sa account jong fi ka isa. Kadai kata ka jing sisya, ka bangala yo ina ka na jong, bat kidon si yu konstituensi ru, ibawan ka lu na, kinong kitkam jing nang tu, yung sanes konstituensi jong iru, kilawan. Kila kolek ya ki bank account jong Kibril, pan pa ka isa. Dalam suto, hajing siya ka jing pencai, trong cái NP so ông bác đây hàng phần trai trong minister in charge trong cả agriculture và ban tây đơn lingdo mula phần trai hay là ikut kubor ông bác này cái scheme ni ai ya ki nongrep ya ki ta ki bang ki PG ki producer group no ki ba penmi ki kabar mariam ta kum no kala ban long po taw po silong kan long ta scheme dari ban penmana kan spo sino pen no ni po sulmo awat po silong ki collect ya ki bank account trong ki brem Kemudian kani kalau pion ni kemudian ke NPP ke penkelalong ke skim jongka. Andai kamla melong ke skim sarkar ke dia melong skim sarkar. Lalu ke skim ai parti ke dia banyak ke wei. Te minum ai lah tik kata. Kemudian melong masuk penbit upai ba nomor lade ke pon kabut. Bersuan penbit upai ba. Kawan direct sia kakau ke jongki. Kani ke pior ke gran. Ke bosu tenat hapo setiap jongiru kinong rep kilabun bayo ai kani. Kamtam hau ni ulas year u COVID le kini kinong rep kilayo ya kata kapha jong ki season yo borok ndro wajar ka basusi pat sarkar menta kawan ra kita ka fokus ka baki ong de bondon kita ki PG kita ki producer group hasor silong don se kita ki bepenmi ya kamar rep maryang don andai ka basusi ka sarkar NPP ka permana ba haman konsumsi kala sim ya ki yin jong ki breu ko masau hajar ko konsumsi ban ai ke de pisah Haji tip jonga terkena pisah kamdei ke bawan dari neiru ke dekaram ke bekisim. Kane kalau na ong ipai ba manusia na akhir manusia. Manusia de kane bayo ka jalong kum bajia hawar hajar khat saw. Ha ka ba ka sarkar kongres sak jigalam jong Dr. Mukul kile ipai ba ki ong kersian yangi ni ai kene pisah ya pi tan sudap arsnem kawan kabang kawan wa hibreu ban siu ban kasut. Babun iwan kenduk yang akiyam. Oma boleh pisim pat. Yang intip kini ki agent, kini ki right hand man, left hand man, kini ki MLA, ki wan sengi ki ong kane kane berpihak ni IAP. Pai ba habusiar kane, ngapen syai kane. Amar kajing pensyai jung ki kam kablong ka ba syai. Ba sagawai pat. One nation, one ration card. Kane kala trekam habrok ko ke India. Hanrei hapo state ke jungi Kiale extensos na luar hajar kan lai por kongres. Baru ki application ki sakut po DC office kira file RTI. Kani kajing event ni ki penduk ki besok. Kajing mut jong ka one nation one ration card ki bun ki bere wasung thok bakla. Ngapen syai ki. Bagi link bat ka Aadhaar card ya ka one nation one ration card. Ubreu basong wai hanong thmai. Dosa wai halai khra umron kam man apply thmai card ration. Kato ka ration do late support Delhi uyo ka ration. Dawlay po gauti ruyo ay karesyan. Ladangi ngiwan hakabor. Kabaningkong yapan implement ni kadi. Haka ni karesyan niyo alang buat ukhaw, buat usuji, buat wata, buat kesini. Hakis ni kraw, kis ni Christmas, ki puja, kumpiang ruyo. Andai kabalungo ang ni po may kaliya yung niyo may tang ukhaw. Ukhaw ubang bidor ban ba. Ukhaw tip don ki ba complain ki ong ba. Ukhaw Buat apa isnya, mulai berbang kibri.